Hataku sendiri malabiniku terlebih hubani panagolakku no kanai hubege opak nini tapi yang guna utadai panagolakku dua dope arah pemburu nami hubani nasiam panagolan nami ya gebe nai paraton ya sali-sali roh nasiam hurumani tulang yang godelahi nakim boto namion huban nami do ahanion tapi kalau di daboru doon asih ditotong kanami jon berarti sarupa si madaha doha nami pakon nih si boro ama pangiduan nami hubani nasiam jadi ini dah kanami mulai nabudari sampai sonari sadado pangotok nasiam saya dohar ibu dini kakaon sada mapariahan nasiam songon pangodok nasiamai nai ini dah kanami ase der pasu-pasu kita di kakaon hubat tahaga depan ama pangiduan nami ase kita bayi abang nami adong tuluhalak opat. Jadi kebetulan inangku masih gudangan napa duahon inang gion napa tuluhon inang ginahum medan napa opathon inang ginahunalang. Jadi sadokahon aku didah kita orang tua tak inang tanau patai jenges-jenges do haganupan mar persauran jadi sonari tading sadama orang tua tak inang tak ay manak kinalangon halanyay pangidon nami huban nasyam sadina nami pariban nami ase iya diar mabe kita hubani orang tua ton onna manduda tahading jadi napa ngihut homa pesan nami hubani siam ipu dini orang tua tahun anggo hugajapok kihinan masa-masa hidup ni inang tahun diar do pabainanna baik hubay martotong baik hubay namar pariban halanya ini hurnami ipu dini inang tahun sonay matong ibe mahkon sonay matong benasiam huban nami tene sonah humeda pe sonay do terlebih ay manahu hinalangon jadi sada maparihan nasiam ipu dini orang tua-tua tahun sonai agi nasiam boru na buto nami tene lain nami iya jadi hatakon hata sambahan parpudi mahaminang ini si bida salah kau nama kakakku rumah dariku kenawi kakakku kakak dar masuk buat tido ada bertido kakak Boto, Eda, kakak serta anak-anak kami dan cucu semua semoga di parmondingnya Mamak Tua ini tetap bersatu, jangan ada pertengkaran, bersatulah dalam memecahkan segala sesuatunya. Dan semoga semua keluarga dan kita semua di sini cepat terhibur oleh kasih Tuhan. Berpengharapanlah tetap kepada Tuhan. Buat Mamak Tua, selamat jalan Mamak Tua yang baik. Semoga arwah Mamak Tua diberikan di sisi kanan Allah Bapa. Kirim salam ya Mak Tua sama Bapak ya, sama Mama. Semoga kalian di sana bersatu kembali. Terima kasih. Bani panagolan siam sinaga maningu sangap do ibenon nami ben nasiap tulang jenges do holi elopan nami rumah nasiap anggodas maholi panorang ni jarang sada holi riani ni ombata bani panagon niur nami bani tarot tulang ase tarok kanami malobe permen nami rumah nasiam anggodong holi selancu di pareas sedia ai pa otak kita holi na tulang malas baru nasiam terima kasih mak baru bona siap piringi sada ya inang kina bilang bahua rosoda nong genang kian ma inang gian diri koma ai dia nari dobe ija baru ai halo bain bani be bagas bakal bain ayon asero lang pelamar musik bain kedu sinagaon aku sinaga do kam jeni turut tong tondon
Das kupuri gege gadupan. Enau ngah gadupan nih sinagaon. Halo, ulang so tobang ya sinagaon nih makilanin. Jadi nasiap tondong nami tulang malah suhur. Ada doha gadupan nai. Anggo holi sada holi riah nih. Permen nami sonaya ge panagolan nasiap. Pos bawur nasiap tulang. Langhu dia agadupan nai. Das tu gadupan surat-surat taisen doar patongat Tuhan maramoti. Jadi hubani permen nami terus kanami tulang jabun nasiam malo betene posur nasiam. Madanang dah ibek kanami panur badakmu ongga ase rojenges na hoy dida gua sina kondang gua lang sakonna lestem lang saya soal ko tori ge si batu mai gadu lestem do gadupan. Atur posisi danang dah. Ya, jadi sorot tulang. Malas mauhur. Jadi sotia pasti kola de besonari. Jalo mah bari tulang pipa mana mulak ko mama biar ko pair bagulos me halo gege ayo lang bolak para kolan roda para kolan lang das ku bari si parmaton da tak purba si boro dasa halo iya bain lang arsitektur di jahe tukor ni gaduban pada rati pada kolanda lang boy berdua kati ulang ada onai pudi ilobe gaduban tulangon alo ulak koli na markobas pada kola di dobe alo gaduban bakal bain ya mana otak ini lupa ulak ini lupa dia yang merasa purba si boro ongga si mata lang nas kucai tulang si boro gege na bakal halo aido doma malah syukur ma bulak pa jadi nasiap tondong nami malah suhur tulang singal malah sopau nami sidia do silapan poda ban nami sidia do sibal pasu ban nami pasu na hot daripada di Tuhan ai handas nami ini tulang tamarnya kehidupan seter si dua batu main para mesin nami
na songo tulu-tulu si panganon. Kasing kaya matungon. So natin na matuwa na makaroon bagot na mahato man ninigatan di Rubean. Oras mo humahan namin na majalo. So namin humaro gadana na siyam na malian. Jadi bagasanayin dulu nami. Makila nami. Si olmahan nami padas ko pasu-pasu hubani boru nami haganupan. Ya di duhur nami. Makila. Mandukukan nami makila. Halani protokol kesehatan nun nah dubu itu tapi tangan nami banis oh boy do iya ay do malas duhur nami jadi yang gue basonai pasuhur nami ikut patapeon nami do pasu-pasu nami martoni jari-jari tangga 10 nami terlebih bani si jujung nasiam asih jujung betongan bani si jujung nasiam tua bani abara nasiam tokinari abing nasiam ma ay martongan di sabu tene penagulan nami ganupan permisi nami Iyol bahan nami masuk baru nami on. Hidup ini adalah kesempatan. Baik permusik nami. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Los saludos de los paputus, Purvasioro, Sicilia siap tonong nami. Ay matonong nami. Purva, Purva, Selain Mari, Purva lebih papat. Kedua bola papat dalam mana jatuh. Kalau nami dan siapa orang Biar ku membalani naga besi Solomon, pantongku berdoi, bayi nama Pangarapa. Saya hanggo luponai, berudang hati ngeso, angse somonang
Ya, asai mulok. Korja saya rumah tua ini. Orang tua nami. Bani siapa? Gol nomor 2 Mugujai. Iya, sampai itu tentu kamar rokok kita karupan. Ya, jok-jok kita maju tadi walak ke sampai itu tentu dapat 2 lembar. Ya, maju dah salak kenari sebelah kita tunjuk dapat 2 aligon. Asehon sekon dalihan na tolu. Soba marogo pita ganuk. Subhan depan maju na siap. Subhan depan. Jaro na siap matulang. Orang menagabi pangalalon depan kami atas serompet terbit kami tulang malas murah siap. Maju na siap lain tolong ida tontong tasok-tasok. Na siap na Marsanina mundur kupuri. Togu na siap mardas tangan na siap. Bosik. Tolu hari coklat. Terima kasih Mabata, terima kasih Mabani Tuhan. Terlebih siap tonong nami, tonong bona nami purba, sunai pakon matani hari purba. Malas tumangur nami do siap rumah nami tulang. Saya dona mengatur tangan siap tulang, tapi napa sitong kono. Tutup putih malebi pada siap, top ai holiong kedong si benon lop ai pada siap, top ai holi marpo dan siap bani panagolan siap. Nanga tulang naima, bayan permusi nami mengutus kon putih tonong siap. Top ai dapat purba nang baru bolak lupakan. Kenapa holi sari masalah kita? Masuk. Angkodok pariban nami, baru ini berbau. Rukun nasi amak pulih mampet putih.
Mundur maita horita saling bersalam. Horas, horas, horas. Terima kasih mah hubungan siap tondong nami. Nondos macarot tulang atap adong sebenan nasiam pakon nalegan hubani panagolan nasiam. Tondong-tondong nasiam. Jadi dong debok kanami so ulos pamalas daging nasiam. Ama si dari gorani hanami. Jadi dong debok kanami 10 ni nami John asiboy yatokon nasiam. Sialang api pasu-pasu nakot mau bani tondong nami marga purba bentar purba. Benda siap musik nomor 2 mengucai. Sada-sada mana siap merotulang kalau beri kotok tak songan kenai. Si nomor 2. Si nomor 4. Boru. Boru. Pahapu dari anak. Pahapu dari anak. Pahapu dari baru. Pahapu dari baru. Panukup kanami siap tonong nami ay matonong mona purba pa urban purba madas gadu patulang ang marpoda koli tere sa marpoda na siam inusok kita lobi huban sanina na siam tene nondos mahuban na siam tonong matener nami purba na hulu pagam benobolak Ulos 2 dasa halani hanami tondong ni batani hari ulos perahu da sebek kanami. Jadi pas ada hanami maganupan na siam nyombah naupat ay masada ulos baru badi boru na 2 nari sada ulos. Jadi sektor ijo manesiam dalayo pa sa tanga-tangga. Sanay ke bornesiam dohot nyombah. Sanay ke rasipopu. Sanay mangguru perdalan Yunus. Ibere do kesempatan bata halani mengida situasi dan kondisi sonari namangi hutuse malas tumang uhur nami mase malas uhur nami bagas panading di nabboruon halani ididahan nami do nasyami jijenges tapang-tapang haganup ne pupus anak pakot pupus boru Rossi pahopu Rossi nono si pangindon nami ipudi-pudi ni namboron penamin lambin rosadani manasiam ididah hanami
Aselam bin malas uhur nami. Asa malas kuma uhuri nam buron. Apay pasupasuni hubata haganupan. Agepe. Domma parlobe nam buron ilob huidilo Tuhan na bata. Arab tumang uhur nami. Ulang moru panise na siyam huban nami. Ang gonam borok kinan. Ura-urado margodoon. Jadi si Arab konon nami. Nang buruan margodo na siyam ikumberani do margele-gele ijabu nami. Ay mas panginduan nami hatakon ha sa titamban. Terima kasih mak. Buru na numadop idilo ni Tuhan ta. Anggo nasalpui opung niku langyaw loyham. Naburu mo doaw pa ni kamtong hubakku. Jadi non mana buru dumasonang ham. Pengidua aku sa halinari diloham maaw dumaroho anton sa halinari lah diloham maaw sonay dupung. Pupernipi aku piham ro sonay lang pala mahuwa dumamalas urku. Sa halinari lah naburu dumahaperoho anton nikam lah malas murku. Terima kasih maaw jay. Perpajum gulu ni orang Tuhan ini. Ibaga sanaim selamat. Turut berduka cita panami genupan nejon. Karena duka sa na boy pedal kan nami. Surai tapai nami totong nami. Nomor pusat ni uron. Memang gua kakak pasang kakak kedua. Jadi bagi saya biar pabebri halani harus jangan. Ajuma genupan anggi-anggimu. Jadi sadar ya nih apa, soalnya sah tanami anggo pitodong. Nama terima kasih. Halani boy dehita banik panorang kumbason boy mangadopadopi ay mabakeni namboruon. Hanami lang pala sa dia marsahap. Pangindon nami, hubani pariban nami. Ulang benian mubah panise na siyam. Songon panise ni namboru nami yon. Bani pariban nami agesa nina nami asi ulang malungun tumanghur nami halani hanami mardingat na hinan terlebih namboron bakku sendiri ya gatido hanami idilo hubangon tanang hujuma tanang boru das hubani na marumah tangga aw hanami on maganuban lang adong mubah paniseni terlebih hubani makelondi. Ingat doha nami das banik panorangon. Taki ya dom maidilo Tuhan na bata iya ando harsa tonggo hita ijalo Tuhan manamin iya itangan siya munni asisonang iya ron si sadokah ni dokah ni. Jadi na parkudi sa hali hubani namboron. Ambaru roh doa rumahmu ambaru. Ay masangga membere tuhor ni silis. Memang ako kayo nung masanga sang siyaw mangidaham ta kilang kubotok na sonon mahave panorang on nambaru perpisahan mahave bata salamat jalan may ham nambaru ando harmatongon ijalo Tuhan hami tangon siya muni sehat hanami nambaru parmen ni hamon itadikon ham sonay geni mbahmu pakon kahokumu sonay agenonomu ase sa rumah hanami tadikon ham nambaru. Selamat jalan Mayham. Senama terima kasih mak. Benar purba. Rosi garup petondong nami tugon nami do. Terima kasih ma. Si olama nami roh padas konsop nami mertion tortor nami bana siam. Ase kubani bor si bombajut sirsir siam. Janji tak rasa ada wali, walau dipikir berhari
Pesaita, pagorak kita lakata. Pagorak kita lakata. Nami gorin si pangano manisiam Tuhan ebe tama na baik pinasuli. Jadi nasiap tondong nami calon nami mapasu-pasu na tu manisiam maritor tor tulang sonaha malas mau tata ratene saling maju manisiap tondong mapasu-pasu. Nai matulang para musuh kami aset pasu. Mas
Jana hubani na siam tondong nami haganupan ase malas suur nami tulang ulang kita bubar riap udurok kita inangon hubani panimbunan. So nami nur nami baik par musik skoros-skoros nai. Horas mas kita, horas. 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 Ya, zaman siam mutul tulang ibani tar. Siol matogon nami tondong nami guru mabani orsa sair matua. Sakok maruda, sakok masanga piruma ni markas sinagon. Main parmusi nami. Ya, sobat tertai. Ay, bato. Maju dari langkah sobat dan dokter. Jom kita. Maju ke sarinai sobat dan dokter. Sobat dan dokter. Ay, mantap. Pada sekitar bata, tabusan Gisa, Sipayu, Saragi, Ritonga, hula-hula paupu, bukabu sini tulang. Jadi itu boleh saksa, lapala mariko dur nabi, terbarisnya sama cai. Maju dan siap tersilakan, toguna siap. Marsi togu tentang nabi. Musik. Ya, hujan dan siap tentang kedua. Allah Maha siap. Tapus seribu tenai, ijon. Putih ma pada nasiam lebih hagarupan. Parjoro mai hula-hula na marabarang kita pusari be uduk nei hula-hula na poso dungi hula-hula pahopu ase hubani na siam pai nato ya honor hita sihide Saragi sejabat dua murah saya ulang dan ulang pahapu Arito mak mangarane abu tulang Horas Horas Horas. Jadi terima kasih mau banyak siap tonong nami haganupan. Nang sudah Todong mangiut ay mana hutan Badaraya hanggang sa Boki do sekitar na ay desa Nawalu. Ya, mula na ibagihan nami ay sol persalitan di naburo nami on. Memang nami terasa songgot dur nami. Halani bes na piga-piga na lewat. Memang langi butuhan nami na marsahit ay naburo nami on. Jadi baga saya susunggot ni hurnami. Jadi halani ay ya orna taku bamu na baru ya seputih mau hurmu mana dikona nami. Angku memang idingat-ingat nami niyan selokan di geluhmu ya termasuk na bujur doham.
sisedo ham huben nami permen ni ham asal rohan nami huben on memang sisedo ham huben nami on cuman setia ma ninya nami na buru memang om maga ni waktu na idilo na ibataham jadi pangidon nami hubani tuan na ibata ya say jalo tuan na ibataham ham hundul siya muni so na ima na buru da tanami ubamu tunggu nama uben nami ube tuan sehat man niya nami budi ni budi-budimu so na ima ataku bamu na buru ya ataku bani na siyam lain nami boto nami bagasanai pangidon nami ubari na siyam lain nami boto nami ya ibudi ni na burwon sadari ni na siyam do laida nang maringori oman na paling tang pangidon nami ubari na siyam boto nami do lain nami memang nganggoy boto nami sa rukan yon jol man na si parada do na siyam homa rajin do na siyam ubani parpestaon na bani sa rukan yon jadi bagasanai ya sa tonggo mahita ganu bani tuan asa ijalo naburu namion ibani tangan siamuni ya jadi sonai ma tanami ubani na siam ay matuturle nami do puto nami ya terima kasih mak ni nang dihamu sa luhut na goparan ni naboruku memang tersonggok dorohan nami leh di parmoding ni naboruon alana dang huboto hami narong dope da marsahid alai dia mah tuhat tama pangalualuan dia musude goparan ni na tua-tuaon doa kaleku mangido hami hula-hula muna gomos jala mangido tutu hatta asang giat dila tuhatta di hamusa dan iroha dungsayan non acara ni na tua-tua na boru namion na taholongi tapasahat tu paradian persatuk kinani gomosa mangido tu hamusa luhutna ikut sadama rohamuna tuduluk tutoruan malo masudi akasahit sian hita saluhutna suang songonido di hamusa luhutna molo pabor haton na tua-tua iba gudang do si pikiran ruji-ruji gudang tung marsai gudang si tutudo si pikiran halai gomos hami mangido tuhamu unang ngalani sotik gabi marsoal toka hati ni weido mabayad dinggan hati ni weido mabayad roa mangido hami sian hula-hula muna si hiti denggam marohamuna asaboy tulus sakap na tabangido tutu hatta asanggiat dapotan pasu-pasu salut na hamusudi akagoparanna jadi suang-suang pengain hata sian haming hula na poso ya si pahatan nabi ulos persanggama tuhamu obat ma jadi sada ma jadi tung obat peu pasatami tuhamu saluhut na goparan ni naboruku las marohamu na ido pe tikina jadi nagsude mahamu dapotan ulos sada matu laiku sinaga sada matu berekku sada matu berekku boru sada matu pahopu mau lihat mak helo lang terbelang pusok duhurta anggo perlu behita itadikon orang tuata tapi anggo namasa si songonon biasa do alani lang na luar biasa goranna ope hubani na siya mungkin namasa songonon adong do inalegan mungkin na siya mohoma rado mabere hata si paingat ate mabere hata pangapo
Jadi ijon rodo gelerata Roma nami hadjon makatahon paingakon hubani nasiam Oma gelerata sunari ase ulang pala mapusok tuur nasiam ibagas pertading ni botoon alani botoon na sayur matua do ulang pala pusok uhur jadi botoon kirana masongon sayur matu alani yang go sapari sonon perlejar-lejaran tangis do halo Maria malungun lang pala pusok uhur alana uban ini sama gaduban perburuan nami ulang pala pusok uhur nasam mamikirhon na mason jadi na botoon pasari nautusan go doar tanion jadi uban ini siam nombah ni botoon marbagi mana siam artani botoon age marsibagalan age marsiotikan pokoknya dos arih ulang adong marsiotikan uhur alani botoon pasari sonai homado ubani korjata sadarion atika dongpe parbalajota na omay bagas korjaon asetong masangon nakinay marsiuluram manasiam sadama arih nasiam haganuban ulang adong hata nalang sosok hata nalang suman ibigyotot dungon jadi ate kadong pe marsibagalan ya maklum manasiam jadi ape tarsunay ka sa nabuhay huluar hon ito katoka taon ase ulang be adong percecokan ipudini botoon. Sunay mak, terima kasih mak. Buat kanami songon ulos pamalas daging sada amay hu burunami dohot hu hopu. Jadi sunari asy pada sanami. Pejon jongjong do aima nasong tondong sipayung ima bani parujung goluhun ni orang tua hinaholong atta ijon jadi hata nami hubani Pak Mei do Mak Mei di dalam ibagas namang goluh godong namang goluh hadong do namati itu pasti hanya saja hana mengidohon hubena siam na dua holong maben na siam merahut haganup hasadon na siam asibui mardalan on holi sonna surus konni urta jadi hanami pelang uti nari tene song hata nami hubani orang tua taijon song hata ni pasa nama katahon song hata ni pasa nama katahon mengalili ibu nani pinasan ini badan ni orang teton mulak hutano terdina mulak wapunasa semai marah jadi yang go ulus si benon nami ayam dua sada maai huburu nami sada hubani pohopuk sunai ma terima kasih. Siam si pihak sud bolon anggona siapa ngabangku izon ra bertanda tanya ise donani saragi si jabat nah bangun Maria
masih dobo tambah bani ompason. Abang nami, iya hela nami dohot buru nami. Sada sadokahon sidia pakon sinaga na ibanuaon. Sekaligus sebagai pahokon. Bahasa lahir punami si nomor 2. Ipatandang kondo hubani hela nami izon. Aima membahin sada sidia. Aima silang terbenau lang roh kuzon. Saudara maningon roh au ni horku. Jadi naik mada abang namida jalona siama au ibagas malas ni hur. Saragi si jabat nahu bangun Maria. Terima kasih mak. Jadi hubani nasiam pehela nami haganop. Ibagas hasa daun ni nasiam tap opat nasiam ay namarsani na kayo dalay. Namanjalo hela nami dohot buru nami. Dos pakon nasiam duka pakon suka sadapan rihan gok malas nihur kanami si pihak tondong si jabat na humbangon Maria. Jadi yang gobani perujung guluh ni botoon pas nongon ni sebut nok kando hasadaw na ido na perlu ituntut hubani na siyam. Halani yang gobani parmati sonon lang sonari si didahon ni pudini do. Jadi haganup humbani si pihak tondong mangonjolhon hubani na siyam. Sonai hasadaw ni na siyam tiki guluh ni botoon. Sonai maha hasadaw ni na siyam dok marujung guluh iya. Jadi hubani nafsi pihak tondong nami haganop namin asehot ay haganop zozoron nami do nasyam ay martin niulos tapi dong hata upasong ga hutangar sada silop pada gadung 2 silop paudi dung sada 2 hela nami do buru nami pakon ni pohopu nami dapotan ulos saluhu namamu dapotan pasu-pasuna. Jadi jon ibon nami do 2 ulus sada mai hubani buru nami sada hubani pahopu nami. Terima kasih Mama siap tondong nami saragi malas mangur tulang. Ibagas pusok niuhur. Anggo ihatahon malas uhur tabani umur ni amboruon pasti. Tapi anggo ihatahon mapusok uhur tak pasti. Halani persirangan pakon orang tua nani haholongan ni uhurta pasti saat on kita mengenang perjuangan ni Amboruon terlebih hubani nani pupus ni Amboruon mulai haetek-etekon ni perjalanan mungkin 30 tahun tetapi tergambar terniang perjuangan ni Amboruon boy ibayangkon nasiam bani panorang sadarion. Terima kasih mabani Tuhan halani iberedo hasehaton hubata terlebih hubani nasiam sinaga margani. Jadi harapan ta hanjon huatason halani terlebih mah hubani anak parumain si ganjangan nasiam mah nagabegat tini bapak pakon inang na dalam arti mangayomi haganup lang pita mangayomi nama diar tetapi dihut mentuntaskan segala persoalan. Jadi tonggo nami bani berangkat ni aholi Amboruon satonggo hita hubani Tuhan kita aminkan lang ando harbe kita aminkan hubani panadikonon ni orang tua tahun Amboruon nadop sadahinan pariahan nasiam roni sadani ma hanjon huatasan sonin mahatanami ipasu-pasu Tuhan mahita ya ulos hamban nami mbani pahopu 2 masih bereon nami ulos hubani Bapak Glenn Masada pakon hubani pahopu nami Glenn. Terima kasih. Jadi panorakon namar hitehon malas los nur nami pari Gus